Yes, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze, nizere ko mwaramutse amahoro kandi ubuzima bukaba bukomeje kugenda bumera neza aho muri hose. Nitwa na Kreti Ntirushwa, mbahaye ikaze ku Ibendera TV rero, nako kandi ngenda ashimira mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru tubagezaho, namwe mugenda mukora like na subscribe kuri channel yacu, hari n'abarengaho mugakora share inkuru mukagenda muzisangiza abandi. Nizere ko mwese rero ubwo tumaze kugenda tubatera yambu tugenda tubashimira, nizere ko aho muri hose mumerewe neza, nibyo tubifuriza hano ku Ibendera TV. Ndabizeza kandi ko inkuru zo zihari ku bwinshi, ari nayo mpamvu tuhageze muri studio kugira ngo tugende tuzibagezaho zose ko zakabaye. Hanyuma rero nizere ko mwe mukomeje kugenda mumererwa neza, nubwo bimeze gutya ariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho abaturage ntibamerewe neza ndetse ubwoba ni bwose. Ni ukubera iki? Ugiye kubisobanukirwa byose, ariko reka nongere nkwibutse wowe utarabikora ukora like, share ndetse no gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ubundi reka tumanukane n'izi nkuru zose muri ubu buryo ukurikira. Ubwoba ni bwose nyuma y'iturika ry'ibisasu byarashwe mu marembo y'umujyi wa Goma muri RDC. Hanyuma indi iravuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasivile bagabweho ibitero bavuye muri banki kubikuza amafaranga yabo, hagapfa abantu bagera kuri 3 bose. Naho indi nkuru iravuga ko imyigaragambyo ikomeye yabaye nyuma y'umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo winjiye muri resitora akarasa abantu nta gitekerezo, nta n'impamvu n'imwe ashingiyeho. Reka ubwo tumaze kubigenza gutya rero, izi nkuru zose tumanuke tuzirambura. Ndizera ko ubwo mwe mwese aho muri mwamaze kuba tayari, amatwi yamaze kugenda aba tayari kugira ngo mwumve izi nkuru. Hanyuma ubwo nta gutinda rero, nta guca hirya no hino, reka twihute tubinyuremo kandi neza. Ubwoba ni bwose nyuma y'iturika ry'ibisasu byarashwe mu marembo y'umujyi wa Goma, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. I Goma hatashye ubwoba budasanzwe nyuma y'iturika cy'imbunda ku marembo y'uwo mujyi uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse M23 ikaba yamaze gufata utundi duce tubiri dukomeye ari two twa Kajaga na Nteko. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ahagana isaha z'umugoroba wo kuri uyu munsi watambutse, nibwo mu bice byerekeza ku isoko rizwi ku izina rya Alanine mu mujyi wa Goma, abacuruzi baho bakuye imishwaro nyuma y'uko bari bumvise iturika ry'ibisasu. Aya makuru avuga ko amasasu yarasiwe hafi yo ku marembo yo kwa perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze abacuruzi bakiruka bagana mu mujyi rwagati. Gusa iyi nkuru ikomeza ivuga ko nta kizwi ku cyaba cyatumye aya masasu araswa, ariko bigakekwa ko haba habayeho ukutumvikana hagati mu ngabo zikorera muri ibyo bice, bigatuma habaho gusubiranamo. Uretse ibi kandi no mu bice byo muri teritwari ya Masisi, ejo hiriwe imirwano ikaze hagati y'ihuriro cy'ingabo za guverinoma Kinshasa n'umutwe wa M23. Imirwano
imirwano yabereye ahitwa Inyakajaga n'ahitwa mu nteko hafi yo mu bice byitwa Kabaya muri groupement ya Amatanda muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Amajyaruguru. Ibice byabereyemo imirwano bikaba biri mu ntera y'ibirometero nka 40 uvuye mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe dukesha Minembwe Capital News avuga ko iyi mirwano yatangiye mu gitondo cya kare ikaba yagejeje ku masaha ya nimugoroba. Abo barwanyi banahamirije Minembwe Capital News ko bambuye ihuriro cy'ingabo za guverinoma ya Kinshasa ibice birimo Kajaga na Nteko. Iyi mirwano ibaye mu gihe MONUSCO yari yatangaje ko M23 ikomeje kujya imbere ndetse ko ngo ishobora gufata umujyi wa Goma mu gihe abo ku ruhande rwa leta bagira uburangare. Ngayo nguko reka twihuse cyane tugaruke cyangwa se dukomereze kuri iyi nkuru ivugwa nayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abasivile bagabweho ibitero bavuye muri banki kubikuza amafaranga yabo hagapfa abasivile bagera kuri 3. Ubwicanyi bwabereye i Goma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri iri joro ryakeye rishyira kuri wa kane tariki ya 11 Mata 2024, aho abantu 3 bari bavuye kubikuza amafaranga muri banki baraye bishwe barashwe n'abantu bari bitwaje imbunda, nk'uko ibi byatangajwe n'ubuyobozi bwa polisi yo muri iki gihugu. Ubuyobozi bwa polisi buvuga ko ibi byabaye ahagana mu masaha y'umugoroba ubwo abantu 3 bari mu modoka bavuye muri banki kubikuza amafaranga yabo barashwe n'abantu bari bitwaje imbunda maze bagapfa. Polisi yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko ubwicanyi bukomeje kwiyongera kubera umutekano muke n'impfu zikomeje kwibasira abasivile. Ibi ngo byatumye babimenyesha meya w'uyu mujyi ari we Faustin Kapenda kugira ngo agire ikindi abikoraho. Polisi ikaba yasoje ivuga ko kuri uyu wa kane hari buze kuba ibiganiro bihuza abaturage baturiye umujyi wa Goma n'abashinzwe umutekano mu rwego rwo kurebera hamwe uko umutekano wafatirwa ingamba zikaze. Kwica abasivile byarushijeho kwiyongera mu mujyi wa Goma muri uyu mwaka w'2024, aho mu minsi ya vuba hamaze kuraswa nibura abaturage bagera ku 10 hatabariwemo abasirikare, aba kandi nabo bakaraswa nta mpamvu. Ni ibintu rero bikomeje kugenda biba bibi cyane, ari nayo mpamvu ibi bikomeje kugenda bitera ubwoba abaturage. Iyindi nkuru tugiye kubagezaho tunagana ku musozo iragaruka ivuga ko imyigaragambyo ikomeye yabaye nyuma y'umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo winjiye muri resitora akarasa abantu nta gitekerezo na kimwe. Umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC wo mu mutwe w'abarinda mukuru w'igihugu aribo bazwi nka Republican Guard yishe abantu 3 abarasiye muri resitora iri mu mujyi wa Goma. Amakuru aturuka i Goma aravuga ko uyu mujepe yinjiye muri resitora iherereye i Majengo muri komine ka Arisimbi agatangira kumisha amasasu mu bantu adatoranya akaza kurasa abantu bari bicaye muri resitora barimo gufungura. Uko kurasa byaje kuviramo urupfu rw'abantu 3 barabakiriya aho muri resitora, imirambo yabo ikaba yajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Goma. Iryo yicwa ry'aba abantu ryarakaje abaturage baramukira mu myigaragambyo ikomeye yatumye umuhanda uva aho Majengo ujya Kirijiwe ufungwa kubera iyi myigaragambyo nyine. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo si ubwa mbere umusirikare arashe abantu akabica, dore ko no mu
mu mpeshyi za 2023 hari uwarashe mu bantu bari baje gushyingura umuhungu we, ni ukuvuga umuhungu w'uyu musirikare, akicamo abantu 13 barimo n'abana be babiri. Kugeza ubu haribazwa niba ubu ari ubusazi buri muri aba basirikare cyangwa niba ari indwara yabadukiye ituma barasa abantu nta mpamvu, nta gitekerezo, ariko wenda ubwo bo wasanga baba bafite impamvu yo gukora ibi ngibi. Nuko byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imyigaragambyo y'abaturage ubu bari mu muhanda, abasirikare bari kurasa abasivile nta mpamvu. M23 yafashe utundi duce tubiri nyuma y'uburangare bw'ingabo za leta ya Kongo. Nuko byifashe, twagiye tubabwira ko M23 yagiye ifata utundi duce dutandukanye, ubu bitatinze ikaba ishobora gufata n'umujyi wa Goma wose. Amakuru y'uyu munsi reka tuyasubikira aha, twizera ko mukomeza kugenda amugubwa neza, nizere ko kandi mwamaze gukora subscribe, like, ari nako tubasaba inkunga yo gukora share ku nkuru tubagezaho ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, nitwa na Cretin Rushwa, mugira amahoro.